Kakasi Student Union, Joy Unit, Hakasinengkong, Kelalej, Ban Khynra ki trading license, Kepala Sedang, Nadu Surok Bypass, Saumer, Terter Hadu Mihmyntdu, West Jinte Hills District. Hakanegasngi, Nakaling Kaseng, Hakajinyalam, U Presiden KSU Joy Unit, Usamla Ipawa, Bad Usamla Leningrat, Tariang, Ubadi Organizing Secretary, Jong KSU Jinte Hills District, Lembat Kidkot, Kilalap, Babun Nakini Kidukan Basyong Kibarjela, Kidai Kibalayo ya NoC, Rangbah Shnong ka Mihmyntdu. Kane ka jingyo NoC kite Kibarjela. Kalabu hakajing lengo kabakrau ya kaseng, bakumno ute Rangbah Shnong ukloi, ban aya ka NoC klamna bisyar banya bakidai Kibarjela, lane klem ka jimenjur jong ki komiti dong. हम तो क्या करेगा देखो हम तो नौकरी पे बाबू जो मालिक बोलता है वैसा आपका मालिक के पास ही मालिक आपने उस दिन आलू का बोला तो हमने बोला भाई मालिक बोलेगा 10 बस्ता का बोलेगा 10 बस्ता हम देगा उसमें कोई गलत तो नहीं बोला हम तो क्या नौकरी पे हम तो क्या दे सकते हैं उसको छोड़ो ये कागज का काम बनाया अभी मालिक आ रहा है ना मामा को कौन करते हैं कौन ये तो नहीं जो कसिया मालिक है ना वो आ रहा है ना हम तो उसका नौकरी पे है ना अगर मालिक बना रह गया कम उसका क्या कब ट्रेडिंग लाइसेंस बहुत मालिक आएगा तो उसको मालूम है ना Dua unit sudah KSU distrik. Ini kesini warna Khynra ini trading license bukan barjela gopun ini ya. Shnong Mihmyntdu, gopla goche bima gopun kita kar bukan gota biang ikut kisla. Gopla cucuk ya ki NoC, what residential lah, buat Shnong Mihmyntdu. Di kar, kontip kawan ini sama. What residential ada ini, what time mesti kui boy. Sekali epic lah, dah punya wiki. Dia tak gopla. Wah ni Rangbah Shnong, pada lihat di kamp wah kemari pathar ikut selagi dekat wah wan tip lenu tahu wan Shnong sini pada ki dekat sini kami dah bicara bahau dan bertip ikan badang pun ikut Islam ini wah man kuat yung aduk kata-kata wah pada dok perasaan ini kutip bahasa tangwa warok ki yung ni kini duduk di Barjela dengan tu yang ikaseng, omcong biti, mesti tu bila, dah mulai kerat tu ini dekat ni, wan ki bean sini, ko gubun lagi dukan dekat, kiwa dekam teri lagi bru yang ini, benar, dekam untuk dukan yang ki, wah rejiti bagi wan untuk dukan untuk yang ini Barjela yang dekat, ini tak kosong si, wah bru yang ini, jadi benemi ki, dahulu yudai, jadi bru dai ki kan ni, yang betul sah bukit di tradisional tradisional dai ki si Barjela.